Današnja lekcija se odnosi na lečenje hronične opstruktivne bolesti pluća. Hronična opstruktivna bolest pluća je složeno oboljenje koje osim pluća utiče na ceo organizam i praćeno je značajnom smrtnošću. Čak i do 5% opšte populacije ima neku formu ove bolesti koja izuzetno doprinosi dugogodišnje uživanje duvana. Od ključnog značaja je pravovremeno otkrivanje ovog oboljenja i rano otpočinjanje terapije. Bolest se odvija kroz periode poboljšanja i pogoršanja koje nazivamo egzacerbacijama, koji obično su izazvani virusima ili bakterijama. Kada nastane pogoršanje, pacijenti otežano dišu, imaju utisak da im nedostaje vazduh, kašlju i iskašljavaju obilan sekret. Nastanak pneumonije je česta komplikacija ovih pacijenata. Da bi se sprečilo pogoršanje i komplikacije, osobe sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća treba da se vakcinišu protiv gripa i protiv pneumokoknih infekcija. Dijagnoza se postavlja ako je forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi ispod 80% normalnih vrednosti za osobu istog pola i starosti. Ili ako je odnos forsiranog ekspiratornog volumena u prvoj sekundi i forsiranog vitalnog kapaciteta manji od 0,7. Prestanak pušenja je neophodan da bi se smanjio rizik od komplikacija i smrtnog ishoda. Također je veoma važno da pacijenti budu fizički aktivni i da sprovode vežbe disanja i otklanjanja sekreta iz disanih puteva kako bi sprečili pogoršanje. Blaga bolest se može lečiti primjenom kratko delujućih beta-2 agonista u vidu inhalacije, na primjer salbutamol, samo povremeno kada nastane pogoršanje bolesti. Nežnija dejstva ovih lekova su ubrzanje rada srca i tremor. Teža forma bolesti se leči hroničnom primjenom dugo delujućih beta-2 agonista, na primjer salmeterol, koji počinje da deluje posle 30 minuta, ili formoterol, vilanterol, indakaterol, koji počinje da deluje već posle 5 minuta. Ukoliko je forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi manji od 50% od normalnih vrednosti, primenjuje se kombinacija dugo delujućih beta-2 agonista i kortikosteroida u inhalaciji, na primjer beklometazon, flutikazon, budesonid i drugi. Beta-2 agonisti dovode do bronhodilatacije, a kortikosteroidi smanjuju upalu i otok sluzokože disanih puteva, tako smanjujući opstrukciju. Pored ovih lekova, pacijentima se mogu propisati i dugo delujući blokatori muskarinskih receptora, tiotropium, aklidinium, glikopironium i drugi. U inhalaciji također, koji dovode do bronhodilatacije. Pošto se oni ipak apsorbuju u određenoj količini u krv posle inhalacije, blokatori muskarinskih receptora mogu izazvati neželjena antiholinergička dejstva, a to su retencija urina kod muškaraca koji imaju hipertrofiju prostate, pogoršanje glaukoma kod starih sa povišenim intraokularnim pritiskom i nastanak pretkomorskih aritmija. Kod najtežih formi hronične opstruktivne bolesti pluća pacijenti koriste sve tri grupe lekova zajedno. Dugo delujuće blokatore beta-2 receptora, dugo delujuće blokatore muskarinskih receptora, kao i kortikosteroide. Mada je duža sistemska primjena kortikosteroida povezana sa brojnim neželjenim dejstvima. Supresija funkcije nadbubrega, hiperglikemija, centralna distribucija masnog tkiva, hipertenzija, peptički ulkus, atrofija kože, osteoporoza, katarakta, sklonost ka infekcijama. Kod primjene kortikosteroida putem inhalacije tih neželjenih efekata nema, jer se jako mali deo kortikosteroida primjenih putem inhalacije apsorbuje u krv. Ipak, duža primjena kortikosteroida putem inhalacije povećava rizik od infekcija respiratornog trakta i upale pluća. Primjena kortikosteroida putem inhalacije je najefikasnija kod pacijenata koji imaju povišen broj eozinofila u krvi iznad 0,4 puta 10 na 9 po litru ili više od 4% u leukocitarnoj formuli. Pacijenti sa hroničnom opstruktivnim sindromom pluća koji iskašljavaju izuzetno veliku količinu sekreta će dobro reagovati na primjenu jednog leka oralnim putem koji se zove roflumilast. To je inhibitor fosfodiesteraze 4 koji dovodi do nakupljanja cikličnog adenozin monofosfata u glatkim mišićnim ćelijama i u leukocitima, što rezultuje bronhodilatacijom i manjim oslobađanjem inflamatornih medijatora, to je smanjenjem upale u disanim putevima. Roflumilast se uzima oralnim putem i kod jednog dela pacijenata može izazvati mučninu, proliv, bol u trbuhu, glavobolju, depresivnost, smanjenje telesne težine. Ovaj lek treba izbjegavati i kod pacijenata sa imunosupresijom i autoimunim oboljenjima. Svi navedeni lekovi za inhalaciju se primjenjuju na dva načina. Pomoću pumpica sa odmerenom dozom, gdje pacijent sam aktivira pumpicu i mora da bude obučen da koordiniše aktivaciju sa udahom, kako bi lek dospeo gdje treba. Ili pomoću nebulizatora, gdje nije potrebna saradnja pacijenta, već se lek primjenjuje preko maske u koju se dovodi aerosol sa lekom iz aparata koji ga raspršuje, a pacijent sve što treba da radi je samo da diše. To bi bilo ono što je najznačajnije vezano za lečenje hronične opstruktivne bolesti pluća.